ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Ki bayi ngasem jong Steve Jirwa, ubatan apa dengan jia kun haka India's Best Dancer 4. Dah kajing thang bun poi shaka final. Menta ka kenti ki bayi yang kilawan ban pensyai pet ba ya kerukam vote hadian beladan atli ki ap. Ki balak ban vote ya Steve. Haba keren bagi lap patai kubor ubak kit bok taba udai presiden joko All Meghalaya Dancer Association. Ulai tu ba ki pat ba menta ki dan kam ban download ya atli ki ap. Na Google Play Store kata ka Sony Live bat ya ka Lenscard. Bat bagi pat ba kila ban vote sanpau tili ki vote na ka Sony Live bat sanpau na ka Lenscard. Ha ka juk kapor ka nahi kai syat jong Steve ka Zerina Jirwa. Kala kerpat ki pat ba ka jela bat kum juk ru ya ka tan stay lamik ni. Bagi ni vote ya Steve kenang bakan long kum ka jingkersyan bu un poi syaka grand finale. Iwan kapang nama tajung Steve Jawa de ihaban dia le kumno ban pensai skipai ba nak benta mabubun hi benta ki ba ni julet keleng-keleng ki district ia kenu isi bun ba ki pai ba sing nu bun ki dan tu belanang mo ki dan pat katu kat ni ya se nak 100% kemulong nu 70 kelatan le 30% ki dan ki bambat sutu than chang ki apps de nalo mentang lawan so hakipor beladap udan tang Sony Live mo hadin kita yo beladap pat te nagaliang company kala pentip ba kidan atlik apps kawai kadika Sony Live kabadai ban haban buat am tang Steve napo Sony Live 100% asan kau buat tentang ban napo kalan ska te kipat ba mentang itu percaya ki nama kadan atlik apps kebut kipat ba kila ban buat nak awak semkan kila ban buat sispa kebut kawai nak nak apps nak Sony Live kebut kan long sanpau ban nak kadan ska kan dai sanpau kebut wei u brio la ban buat hado sispa nak awak ka Sony Live sanpau nak kadan ska sanpau kebut long sispa dia buat si kipat ba pat am kim tip yang ni ru mo kim sutu kidan ke mobile ta malu kim pas sutu pat dan ketukan ni kim sutu kata dengan sekali ia fikirnya tenang bagi ba ke sutu mo ban download nama pun CNN ni haban hikai ki te itu ki badan yang mobile kita supaya ni uni batho ani Play Store mo ki klik dulu Play Store anda klik Play Store dak YouTube ki download yung Sony Live mo download yung Sony Live dak yo apps ko mobile bisa play yung ni anda play te kita entry yung number yung ki berkerteng si kano mentak na batay yang ni dak play gini dak ladon ketika ke apps sa mobile download yung Play na download yung Play Store kan sabi kani ako mobile sa klik anda klik kan sabi store itu buat dalam kepan number ki ay number ladon kan ay number kam ni te hadi nantu nang di play scroll ni dalawan kani em to ya kani layo san thau persen nang ni ma nak kani Sony Live layo san thau tapi download biang sa away pa ki download biang sa away nak kani ka apps nak kani Google Play san thau biang ni kinyo sai kani away pa ka landscape ma kani ka landscape kani ka company ya khmat nang ni ru kinyo san thau persen san buat benang san buat dia ni kebut na landscape san buat na po Sony Live san buat kebut uniru hab download ina jui hab download anda pila download bisa dar lami ketika tur landscape bisa scroll ni kadang-kadang ni thok ni di play ni kadang-kadang ni skip dari kan pan number ni na itu kan sudah ada number ni skip baik kadang thok ni hani hajrang thok skip back kamu kala entry baik nang tu bisa wat support apa dah school support yang tu buat for contestant hadir juga dia po school tu bisa laptop buat for contestant nang ni te nomor bubuh ni kimpat tip te percaya pa kani kata landscape pek pa kani ka sa download hai kani napo Play Store bat kani napo Play Store hi go through nang ni napo Google
local play. Semua prinsip yang ni saya buat kenapa kita syah. Dengan tentu rupat ya kita ki balanang ban buat, semua ki balang tip ban buat, te soha ban yarap lem ban hikai kan nak minta ki ban pat tip. Dengan tentu ki pai ba rumah ki ban tip te keli ni ki parlok ki bala buat teng keli ni ki ongkum no bagian buat te ki bagian yarap ban batai ban buat. Kenapa masuk nama ba? Nah iya kerja kon minta kalau bersekai. Mo, menunggu view Steve, ke performance tu Steve ni, ketika performance ke bagi judge kira Eropa. Lalu pas dah berikut hi ke performance tu orang Eropa live pau. Tentang kita pas ki invite social pau, voice of pau. Dia andai kalau bah idon kam banjo ke vote ke bakalan, kena bukan voice ke grand final. Dia ladang iklan ke vote ke besok di ubun lah dia ke jinjok tu kan. India Best Dancer. Dengan tentu kita pak ya beri nyutrap berak kawai kumjur ya. I request the non-tribal of Meghalaya also, so please vote for Steve Jerwa. Play baru ngazari na Jerwa dengan Steve. Nakarpa di paiba baru waktu yang vote Steve na baru koi siapa finale. Dia kubala ang paket ba nilaban vote na Sony 50 votes na ka lens card 50 votes. They can download your apps to Play Store and then type Sony Live ne lens card. Hadin pwedeng saya scroll yang Sony Live niya update up Shaiwan. Tap phone number, nada tap yang phone number pwede tilaban install yang katuka apps and then select scroll siya po kansawan katuka voting contestant. Tipilaban click ha katuka voting and sa vote you Steve. And also I request to each and every public of Northeast to vote Steve Jerwa. और हमको आप बताएं मैसेज चेकिंग ऑन ट्रैवल प्लीज़ सब लोग आप लोग वोट कीजिएगा स्टीव को एंड वोटिंग करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा सोनी ऐप एंड लेंस कार्ड उसमें से आप लोगों को 50 वोट सोनी ऐप से मिल जाएगा दे सकेगा एंड 50 लेंस कार्ड से तो वोटिंग कैसे दे उसको भी आप लोगों को ये ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से उसके बाद में आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा वो ऐप्स को फिर उसके बाद में आप स्क्रॉल कीजिएगा नीचे एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद जब वो अपडेट आ जाएगा तो अपने आप उसमें आ जाएगा कि वोटिंग कंटेस्टेंट तो वहाँ पे आपको स्टीव का फोटो दिख जाएगा एंड उसी से ही आप वहाँ पे क्लिक करके आप वोट कर सकते हो दोनों ऐप से लेंस कार्ड भी एंड सोनी ऐप भी सो प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टीव को ज़रूर वोट कीजिएगा एंड एवरी सैटरडे संडे आप स्टीव को टीवी पे देख सकते हो सोनी लाइव पे ही एंड वहीं से ही आप वोटिंग भी दे सकते हो।